Dobar dan iz Pariza želim vam ja. Ja isto. I ovog puta iz prve došli u Pariz rane, čak uranio. U Pariz smo došli u 8 ujutro, nismo mogli niti u hotel niti šta, tako da smo ostavili torbe u hotelu i zaputili se odmah u Montmartre jer smo na 20 minuta pješke od tog mjesta. Tamo smo proveli cijelo poslje podne i završili smo na danu vina i tu smo se počastili Sancerrom. Malo smo jeli, džirali i onda se spustili u hotel da napokon obavimo check-in, malo spustili noge i onda se presukli, otišli do centra grada, vidjeli toranj iz bliza, otišli na večeru. Zaista preromantično, Pariz je taj grad koji ti baš daje to sve što si zamislio vidio na filmu. I onda smo otišli na večeru, vidjeli toranj u blizini kako svijetli, otvorili još bocu Sancerra i tako smo zaključili večer. Eto.